Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایلو 28 ترمه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده منو چند سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه. دولت ترک و چتین و دورا بندوا تشنه توپاران کرد. دولت ترک داگی کرد و چتین و دو ایوار ساعت 17 هنده دورا بندوا تشنه و هرمین نشتجین سیویلان توپاران کرد. لی آگاهی درباره انجام توپاران ده حتی نهاتی بدست خسته. تونجر باکرهان گوت به واژه آشتی به تبلیغون جواکی تیاوا کرن. کمیسیون زمان چند هنر یا استانبول یا دم پارتی پانل درخواست. هفته که گشته دم پارتی تونجر باکرهان جی تبلیغ پانل بو او گوت به واژه دیرو که هاتیه دست بکرن. لحفت هرمن ترکیه ام آشتی شرطن و او درفتن و بگرنی قاشتی کن. به واژه آشتی نتن جالی اکتورن سیاسی و جالی کومن خلقی و تیاوا کرن. جبو وجید و همو دینامیک انجواکی به واژه ده جیه بگیرن و رولا خبلیزن. باکرهان سر سوره önder به bir آنی گود جبو آشتی و خشک براتی تبایی جانا خدا. هلوستاوی هلوستا روشن بیری بو. دده ماهری زحمته لگل بندست و کتکاران جیه کرد. اما بیرانی ناوی به پیکان آشتی و جواک دموکراتیک تاجدار بکن. باکرهان بالکشان سر نقاشن آشتی و گود نقاش گرینگن او نقاش ددن خویا کرن کو آشتی چه قاسی گرینگه و پیدویاتی که با آشتی که ماینده او برومت هیا. باکرهان هری داوی گود آشتیج بو herkes yed ve herkes leguri hez u derfeten xwe tevli pevajoya diroki bibe ve keden eme behevre bunda bikin. شهید کمال ارو او بهو زردش سرحد لزوریه هاتن بیرانین شروان قصده کمال ارو Abdullah Kaya denhe kanuna 2024 Sirine şehit bu. Ji fermandarên HPG Bahaw Zerde Serhad Avni Atsak de 8 Adara 2024 hermen parasa medya şehit bu. Merasima biranina şehidan be peşengte koma bil navenda Civaka Demokratik Akurt Azuri hateli darxistin. Malbatên şehidan reberên CDKS nûnerên koma ve û gelek Kurdistani tevlî merasimi bûn. Di biranînê de berdevke koma ve Mustafa Karhan axivê got برخدانا گل کرد و راستیاوی به شهیدان شکل گرتیه. شهیدان مجانا خوش بو گل خو فدا کرن و او نرخین مین هری پیروزن. برای کمال ارو مهمت کایا و خوشگا بهو زرده سرحد لیلا اتساق جی آخوین و سپاسیا بیشتران کرن. پشت آخافتنان سرجیان و تکوشنا شهیدان سینویزیون هات پیشاندن. مراسم به duruşmayan بداوی بو. رمضان ورال پشت سو یک سالان هات بردان و بجوش هات پیشوازی کرن گرتیه نخوش رمضان ورال پشت سو یک سال دوه جگرتیه بولوی هات بردان رمضان ورال اردیشه دکتنا ناوچه ده بجوش کمزن هات پیشوازی کرن رمضان ورال لهمبری گل آخافتن اکر و گود هیویامن اوه کود دمک کرده همو هوالن در کون و ام بهوربن و که کو herkes dizane ام کتن پیواجوی آشتیه ده دمک نزده ام بکیجن آرمانجا خواه ایدی و یکتیا کردان پیک وره کرد و ترکچه قذب بنیک و پیواجو آف قذب لس پیش بکوه لسرنوی توای داره شاهین آیال جی آخوی گود حتی که ام حوالین خواه داوی جگرتگی بگرن ام تکوشن آخواه بدومینن لحظه که روزنامه‌وانان دژ دور پیچ کردن سوئدیای چالاکل تارخستن روزنامه‌وان این باجار حسه که لهمبری کومکوژن سوئدیای چالاکل تارخستن سرناوی چالکوانان دیا ال عبدالله آخوی بود شینین سوئدیای 14 ساله قادن شهر ترک نکرنه میدان دیرا آسوری لحظه که میدان رومتیه لسوئدیای بدهان گند هاتن شوتاندن و گندی کوچ برکرن ام بانک جواکا ناون تیوی و رخصنه مافم روان دکن کو کوریدورن
yên ewle ber bi bajarê Swêdiya ve vekin. Çalakî bi duruşmayan bidawî bû. Sendikayên Swêdiyê peywendiya bi Şamê xut kirin. Alozîya di navbera Swêda û Sûriyê de dewam dike. Di rojên dawî de sendikayên pîşeyî jî li Swêdiyê ketine nava tevgerê de. Li gora agahiyan hejmarek sendikayên pîşeyî ên Swêdayê li dijî komkujiyan têkiliyên xwe bi sendikayên navendiyên Şamê xut kirin. Sendikaya parêzeran a Swêdayê derbarê mijarê de daxuyanî da. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin ji bo şermezarkirina sûcên qirkirinê em têkiliyên bi Şamê xut kirin. Sendika endezyaran xebatkarên xwe yên di êrişên de jiyana xwe ji dest dane bi bîr anî û got ev yek sûceke bi Kiret armanca wan êrişan şikandina vîna xelkê El Cebel û têkbirina mozayîka wê ya sivîl e. Em hevkariya xwe bi hikûmeta Veguhez a Sûriyeyê re radibistînin. Her wa em dixwazin ku desthilateke niştimanî ku temsîla vîna gelê Sûriyê bike were damizrandin. Sendikaya endezyarên Çandiniyê, Sendikaya Bijîşkên Beyterî û Sendikaya Mamosteyan jî di heman çarçovê de daxuyanîdan raya giştî û biryardan ku têkiliyên xwe bi sendikayên Şamê re bibirin. Ruspiyên Reqa û Dêrazorê em bi qesê derêne. Ruspiyên eşrên Reqa û Dêrazor têkildarî agahiyên li ser medya dijîtal belav dibin ku dibêjin wan li dijî qesê de banga seferberiyê kirine daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin. Em daxuyanî û peyam teva ji bo derxistina fîtneyê ne. Em bi qesê derêne û em heta dawiyê bi qesê derebin. Em bank rişênên herêmê dikin ku bi hewldanên sorkirinê û derxistina fîtneyê nexapin. Tolê li Dêrazorê serçeteyeke Daişê girt. Navenda ragihandina Qesedê bi daxuyaneke ragihand ku hêzên Tolê yên girêdayî Qesedê li Dêrazorê serçeteyeke Daişê girt. Di daxuyanê navendê de wiha hat gotin. Tîmên operasyonên leşkeriyên Qesedê bîstê Tirmihê bi piştevaniya koalîsyona navên teveyî li parêzgeha Dêrazorê operasyona darxist. Di operasyonê de serçeteyê bi navê Ahmed El Teleb girtiye. Serçete Amerîkî çeteyên Daişê û berpirsyarê şaniyan û amadekarina amurên teqemeniyê bû. Serçete amadekarî dikin ku li dijî sivîlan û hêzên ewlehiyê êrîşan pêk bînin. Serçete dema makîneyeke bombebarkirî çê dikir ji alî hêzên Tolê ve hatine girtin. Salvegerana hemîn a taqîna Qamişloyê di 27 Tirmiha 2016 li kolana Amûdê çeteyên Daişê kamyoneke bombebarkirî teqandin û di encama taqînê de 62 welatî şehîd bûn, 177 kes jî birîndar bûn. Ji bo salvegera taqînê xelkê bajarê Qamişlo li kolana Amûdê kom bûn û şehîdên taqînê bibîranîn. Piştî rêzgirtinê rêveberiya saziya malbatên şehîdan Ubêd Etê Axivê got wê rojê êrişeke hovanê hat pêkanîn. Geleme bi tunekirina çeteyên Daişê tola şehîdan hilanin. Li ser navê PYD Leyla Mura jî Axivê got şehîd nirxên me yên herî pîrozin. Em ê diriya wan de têkoşîna xwe bidomînin. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Li Hewlêrê di drona ketin xwarê li gorî agahiyên ji çavkanên herêmî hatine girtin. Di saetên zûyên sibehê de li Sînûrê Hewlêrê di drona ketine xwarê. Hat zanin ku yek ji dronan li nav zeviyek li gundê Kosor ketiye û drona din jî li nahiyeya rêzkarî ya ser bi navçeya Xebat ketiye xwarê. Hûrgiliyên bûyerê hîn ne zelal nebûne. Hatta niha di daxuyaniyek fermî ji alî raydaran ve nehatiye dayîn bêka drona yên kîjan aliyan e û çima ketine. Her wa heta niha aliyeke berpirsyariya bûyerê negirtiye ser xwe. Mihricana Munzurê bi dawî bû li Dêrsimê 23yemîn Mihricana Çand dixwaze Munzurê duh bi meşa hawirdor bi dawî bû. Herî dawî di çarçova Mihricanê de gerok ma li kolana Hunerê bi zarokan re kom bû bi enstrûmanan stranên Kurdî gotin govend girêdan. Piştre li heman kolanê wêneyên hunermendên Kurd hatine pêşandan. Zarokên ku bi enstrûmanan stranên Kurdî gotin bi reqsê demek xweş derbas kirin. Li dawiya Mihricanê de li parka Mamakê konserek darxistin. Bi hezaran kes tevlî konserê bûn û duruşun bers kirin.
bi konser girêdana govendê bi dawî bû.